نعم چند روز بدی سلسله وانه مواد ئەمڕۆ بەگەرمی پێشوازیمان لە شاندی پارتە سیاسیەکانی ڕۆژئاوای کوردستان کرد بە ناوی مەکتەبی سیاسی حیزبی زعامەتشانی کوردستان زۆر بەگەرمی بە خێراتنیان دەکەین و سەردانی پارتە سیاسیەکانمان لەو کاتەدا زۆر بە گرنگ زانی بۆ دیالۆگ و چۆنیەتی لێکتێگەیشتنی زیاتر و زۆرتر بۆ ڕووداوە گرنگەکانی ئەمڕۆی کوردستان کە ئەمە بە پێویستیەکی هەنووکەی دەزانین لە دیداری ئەمڕۆژماندا ڕەوشی سیاسی کوردستان و ڕەوشی ڕۆژئاوای کوردستان بە تایبەتی گفتوگۆ کرا و هەردوو لا جەختمان لەسەرەوە کرد کە پێویستە لە نێوان لایەنە سیاسیە کوردستانیەکان لە نێو بەشەکانی کوردستان بە تایبەتی و لەسەر ئاستی هەر چارپارچەی کوردستانیش ئەگەر لە ئاستی کۆنگرەی نەتەوەیش ئەمڕۆ کۆنەبینەوە بەڵام پێویستمان بە لێکتێگەیشتن و پێویستمان بە تەفاهم و پێویستمان بە هەماهەنگی زیاتر هەیە بۆ چۆنیەتی ڕوبەڕووبوونەوەی هەموو ئەو فرسەت و ئەو ئەگەرانەی حتا ئەو مەترسیانەی کە لە گۆڕێژدا هەن بۆیە ئێمە تێگەیشتنێکی باش لە نێوانماندا هەبوو دیسان زۆر بەگەرمی بە خێراتنی شاندی میوان شاندامە شاندە ئەحزابێ سیاسی بیناءن لەسەر بڕیارە ئەحزابێ سیاسی ڕۆژئاوای کوردستاندا ئەم ئیرۆ باشوورە کوردستانێنە بەرنامێمە ئەمێ هەموو ئەحزاب ئێ باشوورە کوردستانê û Rojhilatê Kurdistan û Bakurê Kurdistan êk îro li ser vê erdê em ê wan tev da bibînin me qismekî baş ji van ehzab û rêxistinê hene me dîtine û mehwerê nîqaşatê me jî em ê bimînin jî heta demekêk em programê xwe temamî xelas kin û mehwerê esasî ji nîqaşat û guftugû û danûstandinê di nav me vana vara van ehzabat çê dibin bêtir mehwerê wê wedعê Kurdistanî yê am me işgaliyatê îro hene daxt û êrişek çê dibin li ser Rojavayê Kurdistanê çi ji dagirkerê Kurdistanê çi helwesta şofînîzma erebî îro mewqifekî gelekî xerab di alî wek dibe hebûna milletê Kurd û mafê milletê Kurd helwestê rejîmê istibdadê û talî jî ser mistewa Kurdistanî hêviya me ew e gibirayê me yanî em karibin bi hevdû re bigihên yek mewqifî yek helwestê alîkar bin ji me re divê derfeta ji xelkê me re di Rojavayê Kurdistan de hatiye le'enû ev wacibekî ehm netewî ye erkek netewî û erkek hêviya me ew piştgêr bin ji me re divê demahanê de ji ber ev derfetak hatiye li cem me Rojavayê Kurdistan îro mifta çareseriyê li wir e heger Rojavayê Kurdistan bişkê ekîd wê tesîra wê bi rengekî selbî li hemû perçê Kurdistanê hebin parastina rewşa îcabî di Rojavayê Kurdistan de yanî parastina wedعê îcabî di hemû perçê Kurdistanê de hêviya me ew e em ew heqîqet jî tiştek heta niha dibe tiştekî gelekî îcabî ye elaqat û danûstandinê bi van ehzab û tanzîmatê me bi wan re kirin û hêviya me tev de ew e di rojê tê de em karibin tiştekî ava bikin hem li ser mistewa her perçakî li halê xwe her perçak şeklek ji eşkalê tensîqê eleqel siyasî di nav van ehzab û tanzîmatê hene bive û ser mistewa Kurdistanê bi tevahî jî heger wek heval got em nikaribin îro gavekê bavêjin di tîcahê danîna kongrekî netewî belkî siûbat û zehmetê gelek li pêşiya me hene lê eleqel em karibin şeklek ji eşkalê tensîqê tensîqek stratejî jî di nav perçe Kurdistanê de bi tevahî û zor spas